Belai pi baroj ka thup khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sengi kilong. Sedang tap vote da ka postal ballot ki ril temen ki bapang bat ki ba dunad khotmen. Hakawe ka lumpung penkesan nia ki kertong penthor omkra. Ki thong ka UDP ka koit ka khia bat ki lat aikam ya ki samla. Ban dawa jela garulan ka GSMC nau Amit Shah. Tementang ni phaj ki khubor ki bakhambania. Ka office jong district election officer ribhoi district kala pli ki lat na kabanta ki temen ki kro ki bala kenjo shaka prapus nemtam ya ki baduna ki dekhotmen ki nongpang bat baro ki shakri sorkar ki badon kti ha ki kamban penbiang ya ki jingdon kam katanat election kum ki pulit ki driver bat kitu ki badai banat election duty jingai na laki jong ki polling station ban tap vote da ki postal ballot hanongpo na du khat sam tarik hadu shi tarik gubanai leber nadu ka por shipho baje men step hadu phra baje men mit na baro ki constituency jo gari bhoi ki bakan thop ya ka jirang nongpo umroi umsning bat mau hati la dep thap sanspa art huai tili ki postal ballot ka dorbar shnong lom shiap haka penthor umkhra constituency haka khanyo tarik urampang kala penlong haka we ka lumpung ya baro ki kertong ban penksan la ki jong kinia kring patba haka election 8000 ar phulai ki patba kila tu chakani ka lumpung ban sngap yikinia ki jutang kular jong ki kertong ki baya kini shuki MLA nakani ga jaka la penyat be jakani ka lumpung penksan nia da uba e khong phai ba Dr KP Phawa rang ba shnong ba secretary jong ka lom shiap lawan bat shimbenta shakani ka lumpung da ki kertong ba PNCM Congress ba Rocky Hek NPP Mebon Lingdo VPP arngut ki kertong shimet kata uba sambor lang dengdo ba uba juban lang kharbi khiu katba ki langut ki kertong kim shempoi shakani ka rensan penksannya kenthop ya uba AL Hek BJP ba Raymond Basayo Moj TMC ba uba rup pariat u kertong shimet ya kani ka jingma ka ba petang kia asam menta ya kini ki kristan ya kini ki ST status jungki menta asdang benueng ki ying mani asdang berpra bat kum ta terngi kita ka jingma ya kini ka CE act menta kila implement house nam arajar ka khandai ndai ladang ipet kini ka jingma ndai ba kawan de tang kani sarkar BJP ndai kawan na ka sarkar berem ka jingma ka baning ko ya kawan na ka sarkar kongres menchwa pitem ne magasnam ka khandai spa sa punyo kum bala batai dei ba PNCM na yang bayar kini kisim jungi 8 bor bansain yak taka IOA bansain kiwe mana 8 bor mendai ke sarkar kongres mendai 8 bor kini ke sarkar jung Nehru mentang ya crunch pakani si yang implement taka BJP kan hendai kata ka blueprint kini jono mendai jung sarkar kongres hakasdam arujarsan kini ke sarkar kongres ke bawandra ya kini ka si Batkumju lada pipet yu niu put usam jungi hagas nam ka khandai spa niu puar habang iyo yala ka jong jela ka block 1 ba block 2 dia karbi onglong la ai lai spa san puriu tling snong la ai siting sa asam numar ba kini kino yalam jungi nadu menchua kini gibaya ki kini hilstiru ki kemen to ha blat tang men yo ban rule ban yo ban penyai yak takar snong ka thai ka takar riba jai beriu ki kemen ba kira yo yak takar bor la ka jong kiti kimpechu atho yo to argue to agreement hadu mentang inang yaki mentang niu put usam omdai kini ka sarkar NPP ka bapen keluar kini ka blueprint ya kini put usam mentaru kadai nadu ka sarkar kongres Uba Alan Tri Dekhar Vice President ka United Democratic Party UDP haka khaneu tarik urampang ulaya thu baka thong bakong san bat bahakmat jong ka sengjung u kalong ban penbiang ye kilat sumar haka kot ka khia bat ban pli kilat aikam aijam ye kisamla haka ni ka election 8000 ar phulai ka UDP kala pelat pat ba ya ka ni ka thong bat ka kular na office jong ka seng ha boys road la jam khra ula ongru ka seng kan ye khi bat ksa do yap ban ye khun ban penrung ye ka ktien khasi haka khnit ka bakra jo ka riti sanshar kari India lada ka seng ka yo e ka bor sanshar halaki kti seng ki bakri do ki ginong ye khun no ni election ti kala yo bunkam sala ki constituency ti ka pensiat hari langut panya subulom e ba lambor mangyang iba la pelai por tentang banjir dekat ban ya pelai juga thupat rekap trong United Democratic Party na benta ka samoy harajar apula tu harajar atukra ki
hakani ka manifesto ila kerusai ya ka i ka ba ni pu kaseng ni i ba ka jelai bro pawe ka kam dia ka kot khia aman kiliang om tang ha ka ibormet jom pat ng song andrei kham tam de ha kiliang ka puli puthi ka rap kariang ka bah miat ke imlang ka salam ka kam chung akai puthei nong ta ka tiu yo ka yo kot habaro kiliang bat kunjuru ka punjing kun thambor ya ki samla ki jungi bakin nang kiu rat ki dentia ki jungi ki baki sim ki rat ki bapher pada kadai ka kam jele kai ni ka kam chmo ka sai ni ka kam ban seng ya ki kam le jong ki denta bapher bat ban yo ya gini ni naka parti ni bagi rekam ba ke pelataka jom sarkar dari bandrong kopit ke babiang ka hukum niat ya ki sor ki jongi dari benlong ki ba umlong su mo jutut na benta karoi kapa nanta saka kebahagiaan na benta kini ki belasong khai bat kumjuru ye ki pelaya blok ki long kumi ki ba syai kunrei bat khatam ye ki tu ki ba ko ki khotmet bat ketiu ya ka jingsem jinge jong ki nong trei asha ngan wadi trei belasngi bro i phai pada saka roi kapa saki than no bondong akaba ki suruk rong segi snong baro kin rong ba mat ba mat do berkap ban onra ya kata kami halia ba kot khia baro liam Kidukhat jong ka sunjuk dawa jela Garoland State Movement Committee GSMC haka jingalam jong ubal karin CH Marak majakrak e sangma co-chairman Kilai kendo yang menteri ki kampo ye dari India u Amit Shah haba ulawan ban perta election na kabanta ki kertong BJP hakilum garu. Kilai kendo ru ya wi Himanta Biswa Sharma menteri rangba ka Assam ban dawa ban penrung lang syaka Garoland ya ki jaka basyong basa ki rilum garu hajela Assam. Kani ka kunhon kamsham yo ya ka jingkular batikna na u Amit Shah ban na u Himanta halor kani ka jingdawa jongki. The Garoland State Movement Committee Headquarter Tura had a short discussion relating to Garoland State or a separate state here at Dobasipara, Tura on the 17th day of February 2023 with Honorable Union Minister Sri Amit Shahji along with the Honorable CM of Assam Himanta Biswa Sharma and Dr. Numal, Honorable Deputy Speaker of Assam. And in the discussion, we stressed on the economic development, the education development, the social development, the customary or the cultural development, and the all-round development of Garoland State. As we all are aware that Garo Hills is lacking in all the sections of what I have mentioned just a while ago. So today, it was very fruitful for us since during the course of our interaction with the Union Minister, Sri Amit Shah, and Dr. Numal, along with Mr. Himanta Biswa Sharma, and in that, the Union Minister mentioned he will look into the matter relating to the state or to the demands of the Garoland State Movement Committee
along with the community of the Garos. And also that the CM of Assam, Sri Himanta Biswa Sarmaji, also stated that we will have a sit in discussion at Assam after the election. So we, the Garoan State Movement Committee, request all our brothers and sisters to give us a hand or to give their voice for our development, for the beauty and for the upliftment of our own people. Kanong Padia Khubor, spokesperson, joka seng Kongres Alka Lamba, kala kenthere ka BJP nado dengkong, haba kala keli. Kumno ka BJP ka perta jam, baka plelat, ka burom, baka kentiu ikilong kemi berkisamla kenthe, kat bana Sautura konstituensi pan, ka pengyeng da ubre ubala benanam, hakikam penhiardo, ka burom ka ijat, jagi samla kenthe, hakilum garu. Wat hadu menta, kalau ong bau ni ukertong jaga BJP nak ka konstituensi udang kit renjang rendang ikini ki jingsha keno penhiardor ya kalong renyeng jagi samna kenthe hakate kathan. Kani kanong Padia Khubor jaga Kongres kala kran ya kani ka jingle jaga seng BJP haka khanyo tari urumpang ha Kongres Bhavan Shillong. मेघालय में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अखबार की सुर्खियां हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मेघालय के लोग, मेघालय की महिलाएं और मेघालय की बेटियां मोदी, शाह और ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये सच है या नहीं कि ये जो चेहरा है, देखिए, भाजपा मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट, नाम है बर्नार्ड एंड मारक, पकड़े गए थे मेघालय की बेटियों को देह व्यापार वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए पकड़े गए। मेघालय छोड़कर बचने के लिए उत्तर प्रदेश गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सबने जब दबाव बनाया तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से होते हुए ये सलाखों के पीछे पहुंचे। नौकरियां मेघालय के पढ़े लिखे युवाओं को मिली। हमारा सवाल ये है, बताएं, और अगर केंद्र की भाजपा सरकार मेघालय में कोई नया उद्योग, इंडस्ट्री नहीं लगा रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, तो क्या मजबूरी थी एनपीपी के नेता की भाजपा के साथ बने रहने की? क्यों? क्योंकि भाजपा आपके भ्रष्टाचार को छुपाने में मदद कर रही थी और आप भाजपा के इन नेताओं को बचाने का काम कर रहे थे। इसीलिए आज दुख होता है कि मेघालय, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत राज्य है पर्यटन की दृष्टि से, जिसमें क्षमता है, आज वो इस ठग बंधन का शिकार हो गया। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेघालय के लोगों का। असम से मेघालय का एक अलग राज्य, एक अलग पहचान, मेघालय के लोगों की मांग पर कांग्रेस ने उस समय समर्थन किया और मेघालय को अपनी पहचान और एक अलग राज्य मिला। लेकिन भाजपा और इस सरकार ने क्या किया है? हमने एक अलग पहचान दी मेघालय को, और वही भाजपा ने, दिल्ली में भाजपा की सरकार, असम में भाजपा की सरकार, मेघालय में भाजपा गठबंधन की सरकार, तीनों सरकारें होने के बावजूद आपने क्या दिया? आपने सीमाओं पर विवाद दिए, आपने सीमाओं पर हिंसा दी, आपने सीमाओं पर दोनों राज्यों के बीच हिंसा कराकर लोगों को मारने मरवाने का काम किया है। ये शांति प्रिय राज्य है। सो हमने एक राज्य और एक पहचान दिया और आपने सीमा विवाद और हिंसा दिया है। ये हमारे आप पर पूरी तरह से आरोप है, जिसके जवाब आज इन्हें देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक रैली भी हो रही है, बंगाल की दीदी आई हुई है, बंगाल से बाहर उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। UMLA ke seng Kongres Rekubudin Ahmed ula job laise na Chagoan Assam ula poi ha bajeng doba konstituensi ban yarap perta election na kabenta ukertong ke seng Brejdi Marak
U amet ula kuntui ki pal ba kanika constituency ban Kershan ting ya ubrajidi marak khnang ba kaseng Congress kan yo bat ya kajing senshar kum ka sorkar ba thamai ha Meghalaya. Ulaya ro ki pal ba ka Meghalaya ba kilong ki ba Shimphang ki ba hok bat ki ba lui bat ki ba tipsha ya unu unong ya lam ba kenjit ha kanika kenti. Ula kentui kinong tap vote ka bajeng doba ban sei ha kanika kenti ya unong ya lam bat tibet uba ka seng Congress kala penjeng ban beten lenti yaki. क्योंकि आपका लोग अच्छा है, मेघालय का लोगों का दिल बहुत अच्छा है, मेघालय अच्छा है, मेरे खाना अच्छा है, मेघालय में प्यार मोहब्बत है, मेघालय का लोग किसी को गद्दारी नहीं करता, मेघालय का लिंक बहुत सही है। एक बार बुरा मान गया तो बोल देगा अब खराब है, अब सब मिठिला नहीं करेगा, आइला भी नहीं करेगा, शादी भी नहीं करेगा, खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है। तो आपको एक अच्छा आदमी मिला है, इसको हमें निकालना है। 20 up to 27 पूरा एरिया में मैं आपका साथ। Pada kitu ki kubor lepoy syaka bakut tar haru bangin de syambiang kublai sibun.